cyane gisuzuguritse ku bantu bize gisirikare cyangwa baswitwa abasirikare bakoze amakosa ya gisirikare. Birabaje kumva leta ngo iri kurasa ibitaro. Buriya ari ahantu hari bita ngo ni apolitike cyangwa n'ahantu hatagengwa n'ibikorwa gisirikare agomba kubahirizwa. Ari ibikorwa byo bitanga ibikorwa remezo bigomba kurindwa, ibitaro, amashuri ndetse n'insengero. Itangazo na Message Bros n'ibyo bintu byavuyemo se u Rwanda genda gusaba influence ndetse na Kongo, babwiye na Kongo nayo bagende barebe ikibazo cy'umunyenga bakiteho. Rero ni ikintu gishimishije cyo kubyo bwanjye kuba iwacu naho bitangiye kuvugwa cyane mu buryo mpuzamahanga. Wenda turebe iminsi n'imbere bashaka kubyaza umusaruro, kuba uzi uko bishaka gusaba uko na bano iyo bita GVM bano bashinzwe ubuhuza, bashinzwe kureba ibintu bijyanye na CCLF, bashaka kuja mu Minembwe nyine bakareba ko bikorera ubwoko bw'abanyamurenge cyangwa se ikorera abaturage bayo. Yaragonze kurinda kurasa ibitaro ni ikintu bita mu buryo bwa gisirikare mu crime de guerre cyangwa ibyaha by'intambara bishobora kuryozwa igihano gikaze cyane kandi gikabije kibi cyane. Imyaka urusha gufunga umuntu imyaka yose y'ubuzima kubera icyo cyane cyagikomeye cyacu intambara kivyemewe. Kiriya kintu leta ya Kinshasa yakoze ni cyaha kibi cyane gisuzuguritse ku bantu bize gisirikare cyangwa baswitwa abasirikare bakoze amakosa ya gisirikare. Birabaje kumva leta ngo iri kurasa ikiriyo kipe ko bavuga ngo iri kwiba mu Rwanda. Rero turamenya neza zo baganira mu nama ishize bakoze Kenyo Sacre minsi ishize, ari yanatumye Kambere avuga ko ari cyatumye ahunga ko yatemeranya n'ibintu bizara kuvuga muri iyo nama. Umunyamakuru na cyangwa umu influencer muri Kenyo Sacre yavuze uko zo zaravuye muri iyo nama ko batemezanya neza mu bijanye no gukingira constitution. Rero bikomeje kugorana Kinshasa amakuru n'ayo. Andi makuru yanyuma nje narangizaho muri Kongo. Ikaze nshuti bavandimwe ku Gaturo TV, tubaye ikaze mu mwanya wacu w'amakuru n'umunsi wa none. Muri kino gitondo cy'uno munsi wa none turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Kuko nk'ibisanzwe ntabone jenyine ndi kumwe na mugenzi wanje. Reka mpeze mugenzi wanje abe nk'abasuhuza. Wasuhuza abadukurikiranye? Basuhuza cyane abavandimwe badukurikira mu Gaturo TV. Ikaze cyane, turabegeje amakuru tugiye gutangira mu isaha. Mwibuke gukora subscribe na share na comment, mucikira comment tumenye ko mudukurikirana. Murakoze. Sawa urakoze muvandimwe. Hanyuma reka tubwire abadukurikiranye ko uyu munsi wa none turi mu gitondo, aracyari mu gitondo mu rukerera, amasaha mu gitondo abantu tibarabyuka, turamenya uko biri buze kugenda ku manywa. Ariko reka tuze kubabwira uko uzabyifashe ku munsi w'ejo ndetse n'ejo bundi. Ku munsi reka tuze kubabwira amakuru uko byifashe ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi w'ejo bundi. Ku munsi w'ejo bundi drone zarashe ku kibuga cy'indege cya Minembwe Airport. Zirongera kandi drone zirasa kandi aho bita ku bitaro Hopital General ya Minembwe, aho zaje kurasa zisanga zikurikiye zishaka kwica nkuko nk'ibisanzwe zishaka kwica no kurimbura. Zirasa imiti, harimo imiti niyo twagiye tubona. Iyi ni imiti muri kubona ahangaha ni ku bitaro. Ibi byose muri kubona ni ku bitaro. Rero ku munsi w'ejo bundi baragerageje ibishoboka byose bashaka kurimbura no kurasa, bazi ko bakurikiye inkomeri, bazi ko nta kindi kintu cyari kirimo usibye ko harimo abakecuru, abagwayi, abatwite, niho baza bose, nta bindi bitaro bihari. Rero kubera ko leta ari umwicanyi, nico bari bagamije bashaka kurimbura, nta kindi kintu bari bashaka gukora. N'imigwano ku munsi w'ejo bundi yarakomeje, ariko babashe kwigizayo umwanzi, baramwirukana bageza ahantu za Bicumbi. Kuri uyu munsi wa none muri iki gitondo tuvugana, umwanzi ari hakurya Bwiko, za Bicumbi ndetse na za Gahira. Ku munsi w'ejo
intambara n'ubundi yarakomeje, yaba ari mu kirere yaba ari yo hasi, usibye ko amasasu atumvikanye cyane, ariko mu kirere ya ndege kandi yarongeye kandi iragaruka, usibye ko twari tuzi ko iri buze kugwa muri Tanganyika, ariko yasubiye kandi kugaruka irasa muri Hopital Generale. Imaze kurasa muri Hopital Generale, reka tuze kubera ko byari byifashe. Ngaya amafoto murabibona, ngaya amafoto yose, nuko nguko byari bimeze. Bararasa, turamenya abitavye Imana uko bangana, ariko nituza kubamenya turaza kubabwira. Ikindi ku munsi w'ejo, cyaranze umunsi w'ejo mu masaha y'umugoroba, nibwo ba mayimayi baje kandi gutera, baje kunyaga inka, dore ko noneho basiga batinya no gutera, basiga barangiza inka bakazirukana kujya kwiki. Sindamenya impamvu izo bajanye niba barazimaze, niba zaragenze gute. Baturutse aho bita Imusika, baramanuka baja za Kivumu, baramanuka bazisanga nyine aho ngaho hafi no ku Kivumu, kuko niho hari hasigaye haba ibiraro. Zakaza zimanuka zikaja nyine ira mu misozi za Inganji. Rero bahita turamenya umubare, ariko ntituza kumenya, turaza kubabwira mu masaha akuze, tubabwire ko umubare warungana, ndetse nimba ari n'abantu bagize wenda izo bakuraho, ariko mu makuru dufite nuko nta muntu n'umwe barashe, ariko inka zo barazinyaze, dore ko baza banazinyaga banazitungiye bakazica gusa. Rero ntagize undondogore, amakuru nuko nguko arifashe ku munsi w'ejo. Uyu munsi wa none reka tubabwire ko ari amahoro, tuzutse amahoro, nta rusasu rurumvikana mu gihugu. Ikindi nababwira co ku munsi w'ejo bundi nuko hari umukoroneri wa FRDC warashwe, noneho bahindukira baza, abenshi bibajije se byaturutse he, bageze he, ko manumva ngo amasasu ari irundo, bimeze bite. No kuvuga ko uwo mukoroneri ari we bari baje bakurikiye, kuko ntibazapfa guta uwo mukoroneri wabo, cyangwa se umukoroneri umusirikare mukuru wapfuye, ariko abandi bo barabata, ni benshi cyane, hari ahasigaye imirambo myinshi, ariko kubera uwo mukoroneri wabo baza baje kumureba, kuko abacu ntago basinzira, ntago bahunyiza, nta n'umunsi n'umwe baricara ngo babe nk'abasinzira, kuko baba biteguye ibisasu byo mu kirere, baba biteguye ibisasu byo hasi, buri gihe baba biteguye kuba baryamiriye bagiye kugira ngo barinde abaturage. Bagize gutya mu rukerera babona abantu babagezeho. Abasi babandi twatwirukanye bimeze bite? Ni ukuvuga ko bahise baje gushaka ya mayiti, barabirukwana, bahasiga abandi, basiga ubundi buzima bw'abantu benshi cyane. Ni ukuvuga ko uyu munsi wa none tuvugana bari za Bicumbi, Gakenke yabaye libere, Irundu yabaye libere, Karingi yabaye libere, ndetse na hariya kuri wa musozi bagahina amavi, hose abacu ne bari kuhagenzura. Rero ntabwo reka mbwire mpe mu ijambo mugenzi wanje, nawe abe katubwira mu ncamake kuri aya makuru y'uno munsi wa none, abe nko hasesengura, atubwire ukuntu byari byifashe, cyangwa se ukuntu abibona, hanyuma tuze kugera na Kinshasa. Bwana Urakoze munyamakuru. Yego. Barakoze ku ncamake utugejejeho y'amakuru ibyarenze umunsi w'ejo, umunsi mu gitondo ku itariki 26. Yego. Turamenya amakuru ukuntu byaramutse. Yego. Bajya tugeza ko ntabwo baratugeza tumenye byaramutse gute. Ariko amakuru y'ibyabaye ejo, habaye kurasa, inkuru n'amakuru yabayeho ni ya leta Kinshasa ikomeje gukora amabi, ikorera ubwoko bw'abanyamurenge, cyangwa se ikorera abaturage bayo. Yaragonze kurinda kurasa ibitaro, ni ikintu bita mu buryo bwa gisirikare mu crime de guerre, cyangwa ibyaha by'intambara, ishobora kuryozwa igihano gikaze cyane kandi gikabije, kibi cyane. Imyaka urusha gufunga umuntu imyaka yose y'ubuzima kubera icyo cyane cyagikomeye cy'intambara, kivyemewe. Kiriya kintu leta ya Kinshasa yakoze ni icyaha kibi cyane, gisuzuguritse ku bantu bize gisirikare cyangwa basipitwa abasirikare bakoze amakosa ya gisirikare. Birabaje kumva leta ngo iri kurasa ibitaro. Buriya ari ahantu
hari bita ngo ni apolitike cyangwa n'ahantu hatagengwa n'ibikorwa bya gisirikare agomba kubahirizwa. Hari ibikorwa byo bita ngo ni ibikorwa remezo bigomba kurindwa, ibitaro, amashuri ndetse n'insengero ibintu bigomba kurindwa. n'imirima donc ni ibintu biri social bikenewe za sosiyete bigomba kurindwa, ariko birabaje kubona leta iri kubibombarda. Kandi ibaze harimo abagore bari kubyara, harimo abana bavutse, birabaje kandi biteye agahinda kubona leta ikora ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyi nkuru ni ukuntu ejo bundi cyangwa ejo bundi twari twasha amakuru nyine warabivuze ukuntu byagenze. Intambara yari yakomeye, sinzi ko ari intambara, leta yakoresha amadrone menshi n'imbunda ziremereye ibasha kwisutuganya ngo ibashe kugarura kariya gasozi ka Burundu n'amavi. itaje ngo ifate minene kuko nabo barabizi ko byabananiye mu kugerageza nyine nko kuvuga ngo bagita mu bucengezi. Baraza bagirwa amahirwe barahara iryo joro rimwe, ariko ibyabayeho tuvugana bazabyigisha mu mateka. Urumva birabaje leta gukora ibintu nka biriya, ibintu bitahesha agaciro leta kameme yakagombye kwitonda ikareka biriya bintu, ikaba leta nyine nyayo ikaba professionnel. Iyi nkuru waravuzeho nayo ni inkuru yabariya baje ahantu za Ruhemba baza kwibika muri Ruhemba, Kivumu, bamanuka ira ni sinye zigaragaza gutsindwa. Iyo abantu bazi gutsindwa baza nta wundi objectif bajanya ari ukwiba inzara, yabagize inzara bumva nyine nta objectif kuza baza kwiba, baza gukunda umuntu wazi kwiba nijoro abantu barya, ariko nta objectif bafite. Bigaragaza ko ino ntambara turi kuyitsinda hamwe n'Imana, tuzayitsinda kabisa. Abantu bakomeze basenge, batabare, bafashe mu byo bashoboye kugira ngo urugamba tsinde amakosa. Yego bwana munyamakuru, urakoze cyane. Ikindi reka dusimbukire, tutarasimbukira hariya, ese kuki aba bantu bakomeza gusubira inyuma kandi batakariza ubuzima? Ese ibi bintu kandi ejo bundi twarabonye perezida Neva na perezida Gisegeti barahuye, se barababwiye ati musubire kandi musubire inyuma. Kongoro zino ndege zoherezwa na Kongoro nk'uko yabivuze, ubibona gute? Ubijyanye no gusubira inyuma cyangwa kwegereza, gusubira kandi kugaruka, gusa gutera gutugwa ibitero, buriya niko nari nabivuze, ntabwo bwa bitero kubera bazi ko batsinzwe. Nukuza donc ni ubucengezi, ugira mu bucengezi kuza gupima barebe. Urumva bahawe mission, kandi iyo mission batayigeze bumva ka leta y'u Burundi. Biteye isoni kumva ngo leta yananiwe n'abana bari abana. Urumva rero izigerageza ngo irebe no kwimara isoni. Ni ukuvuga ngo bari bazanye imbaraga zikomeye cyane, imbaraga zabo zose bakoresha mu kirere ndetse no hasi. Yes, bashoye imbaraga cyane, ariko ntacyo bazogeraho. Buriya kurwanira Rwanda afite icyo urwanira nubwo ukoresha ikiburiya nta gaciro bifite. Ikigwana ntabwo ari imbaraga abantu kose. Rero kurwana sans cause ntacyo bari kurwanira n'inyantinzwe toujours. Rero ikigwana ni cause, ikigwana ntabwo ari imbaraga. Niyo mpamvu bazana imbaraga, bazana amadrone, bazana iki, ariko abana bahariya batarava hariya tuvuge ngo bakoze amakosa atandukanye. Hari abasirikare abahindu bita n'abahindu baravuye za Egypte ahantu mu maka akomeye, bakaza bagatsindwa n'ubwana bwa hariya tuzi bari aho ngaho gusa. Kumva baratsinzwe, ibyo bakora gusa nyine kugira ngo bakomeze bahungabanye umutekano, basakuza abaturage, ariko ntacyo bafite kuzagira. Naho bijyanye no kuvuga ngo drone Kongoro yavuze, nawe afite isoni, biriya bintu bavuga bizabagaruka. Tuba dusubiza nka video Misiri bazari bagira isoni ibyo bari kuvuga. Kubera ko Misiri imbere iyo turi gushaka biteye isoni, basagira isoni ibyo bajya bavuga batabanje ngo bameze ubukana bwabyo imbere yaho bizaba bimeze. Murakoze.
sawa urakoze, reka tugire ngo tugeze Kinshasa natubwire uko byifashe. Utaragerayo reka dushimire Amadubu ku kazi bakomeje gukora, bakomeje kwirinda mu kirere, bakomeje kwirinda ndetse no hasi, ntibaryama kugira ngo abaturage baryame, ntibaryama kugira ngo n'ibyabo nabyo bibeho, dore bamaze imyaka myinshi nta masabune babona, nta mavuta, nta myunyu, nta sukari, nta ki, ariko ibyo bakomeje gukora ndetse n'Imana ibari inyuma. Ikindi reka twambuke rero Kinshasa, watugezayo ukatubwira uko byifashe. Tudateze Kinshasa cyangwa mu Rwanda muri rusange, hari inkuru ya mbere ihari kuvugwa cyane, ni inkuru yahoze ari umukuru wa parlement cyangwa perezida wa parlement, ariwe Vital Kamerhe, akaba perezida wa ANC. Yari umuntu ukomeye, numva ni umuwanyi wa Tshisekedi ukomeye cyane. Biri kuvuga ko ubu nyine yaba yahunze, ari mu buhungiro, ari abarizwa mu bihugu byo hanze kubera kudashyigikira bino bya changement constitution. Yari ukuboko gukomeye, urumva, yari ukuboko gukomeye mu buryo afite influence muri este. Rero iyo bita inyo sacre, kubura umuntu cyangwa imbaraga nk'iza Vital Kamerhe, ni ibintu kabisa, ni isheke ikomeye kuri iyo sacre, kandi bigiye gukomeza kugorana kugira ngo kuvuga ngo bakore iriya referendum atari ngo abantu muri este baruvamo. Habaye declaration ishize mbere, twabonye bo bita Batir Kwebo yari yakoze declaration ashaka guhakana gupinga referendum cyangwa changement constitution. Baramushoga igitito kinini cyane kuko bashaka bamukura no ku perezida wa Sena, bumva asanga abanyije imbaraga kubera nyine yari atinya atarabona abamushyigikira. Ariko kubona abantu bakomeye babiri bo muri inkingi zikomeye zibizo muri este, Kamerhe na Batir Kwebo, batari muri la gahunda ya perezida, n'insinzi ikomeye kuri DPS. Aho n'amakuru kuvugwa cyane, ariko Vital Kamerhe ubwo atarabyemeza. Icya kabiri kintu gikomeye kuvugwa cyane muri Kinshasa ni kigojwe cyane, ni inama ya Senko, irano rya Senko ikomeje gupinga iriya changement constitution. Senko ni mouvement ikomeye cyane, cyangwa mouvement religieuse ikomeye cyane, ifite influence mu buryo ikintu utemeye bigoye ko leta ishobora kugikomeza, kubera muri 2018 Senko niyo burijemo changement constitution Kabila. Wenda babona ko Kabila ashobora gushaka constitution, nimba Kabila ashaka ubutegetsi ni cyane Senko ufite uruhare cyane, kubera Tshisekedi ku perezida Senko ufite uruhare, kuba Senko itamushyigikiye no n'izindi imbaraga nke cyane agiye kugira, kandi ifite influence ku baturage kubera Tshisekedi, kubera nako abaturage ba Kongo benshi n'abakatolika, kandi katolika ifite influence ni muri politiki ya Kongo. Rero kuba Senko itamushyigikiye ni perte cyane agize, cyangwa kubura imbaraga zigiye kuboneka cyane muri nyo sacre cyangwa kuri parti ya Tshisekedi DPS, kuko bigiye kugora ko yashanja constitution. Rero andi makuru ari umugabo wo muri DPS cyangwa muri nyo sacre, tabikizina neza, afite influence, yavuze ko bidashoboka ko bashaka guhindura constitution cyangwa referendum este ikiriyo kipe ko bavuga ngo kiyo bene Rwanda. Rero turamenya neza zo baganira mu nama ishize bakoze nyo sacre minsi ishize, ari yanatumye Kamerhe avuga ko ari cyatumye ahunga kubera atemeranya n'ibintu bizara kuvuga muri iyo nama. Umunyamakuru na cyangwa umu influencer muri nyo sacre yavuze ko zo zaravuye muri iyo nama ko batemezanya neza mu bijanye no guhindura constitution. Rero bikomeje kugorana Kinshasa. Amakuru n'ayo andi makuru ya nyuma je narangizaho yo muri Kongo, najyana n'iwacu n'inama yateranye muri kigo cy'umweru ku itariki 24 yabereye mu Bwongereza, aho inama yari yahuje yahuje abahuza bakino kibazo cyacu kiri muri Kongo cyo muri Est cya M23 no Rwanda, wenda tubivuga gutyo. Aho abahuza bari bahuye n'amaparti atatu, parti y'u Rwanda, parti ya Kongo ndetse na Washington, n'afatanya bikorwa harimo Togo,
ndetse n'ibindi bihugu bya muri Union Africaine bari bagiye kuganira muri akuru ya Washington, kandi bavuga cyane bagarutseho cyane cyagarutse muri tangazo ni ibintu bikorera mu Minembwe, bawupisha amaparti yose basaba u Rwanda kugenda kuvuga basabye u Rwanda kwitangazo rivuga kugenda igakoresha influence ifite kuri M23 cyangwa kuri AFC, bakagabanya ibitero kuri Minembwe, ibitero by'amadrone bikagabanuka. Rero hirya no hino ukira aho ngaho, ese babwira u Rwanda ko rubwira M23 ko bishobora guhagarika ibyo bitero? Se M23 ndiye iri gutera ibitero mu Minembwe bimeze bite? Impamvu u Rwanda buriya leta Amerika ntabwo ikiganira n'abarebeli cyangwa ntabwo iganira n'abatari leta. Rero leta y'u Rwanda ni abantu bafite influence kuri M23, urumva niko bivugwa. Rero kugira ngo leta ya Amerika ntabwo yogenda nka leta ngo kuvugana na M23, rero ibicisha mu Rwanda, kabwira u Rwanda ko rwo rufite influence ngo rugende bavuge, bakabwira icyo bagenda kuvuga icyo bakora, kuko Amerika ntabwo yabikora ngo ugende uvugane n'abarebel, ntabwo byemewe muri konti ya Amerika, tibyemewe. Niyo mpamvu usanga kenshi bakoranye inama n'u Rwanda ibyo ngibyo, wenda bagasaba u Rwanda ikintu tubwire M23 gusa. Rero ni muri iyo cadre iyo tangazo ryasohowe na ambasade y'ububanyi n'amahanga ya Amerika, itangazo na message bros, ibyo bintu byavuyemo u Rwanda ugenda gusaba influence ndetse na Kongo, babwiye na Kongo nayo bagende barebe kiriya kibazo cy'Umunyenga bakiteho. Rero ni ikintu gishimishije ku buryo bwanjye kuba iwacu naho bitangiye kuvugwa cyane mu buryo mpuzamahanga. Wenda turebe iminsi iri imbere bashaka kubyaza umusaruro, kuba babuze uko bashaka gusaba uko na bano iyo bita GVM, bano bashinzwe ubuhuza, bashinzwe kureba ibintu bijyanye na CCLF, bashaka kuja mu Minembwe nyine bakareba kugenda cya kibazo cy'Umunyenga. Kuri njye mbona ari intize twebwe, wenda abaturage bohumeka tukabona na bya bintu bira blokisi humanitaire irimo, wenda ikabona solution. Niko njye mbibona muri cadre yacu. Yego, urakoze. Tugana ku musozo, ese kuki iteka ryose iyo bari kuganira kuri ayo makoro bohereza drone ahantu hari gutegwa, bohereza drone ahantu mu baturage? Urumva biriwe mu nama, ejo biriwe mu nama aho buje kwira drone zirasa ku bitaro bya Minembwe. Ibyo bintu tubona ko leta ya Kongo iri kuducezaho. Oya, ni bya bindi baratuvuga buri munsi ko leta ya Kongo ntabwo iyobereza amasezerano, turatuvuga buri munsi kandi bigaragara mu mateka ya Gisegeti uyubahirije amasezerano. Mu minsi ishize muri Rwanda hariho ubuhuza bwa perezida wa Rwanda ariho muri Angola. Urumva niba umuntu yari yizeye ko wenda azakurikirana biriya bintu bikarangira, ariko icyantangaje nuko nabonye batangiye gusubiranaho kubera ikiganiro cyo kubahiriza amasezerano ya Gisegeti. Rero tuzi ko iwacu azabyubahiriza, ahubwo ngo atazubahiriza nawe bizamugiraho ingaruka, azabyibonera wenyine ko bizamucayira amazi asa n'isosi. Yego, bavuga ko atazubahiriza amadubu arahagaze, ari tayari, kandi dutabariza abantu bose ko ni ikibazo gifite ingaruka kuri cyane wasakuje ibibazo twabwira byo birakomeye kandi kurwana nabyo, ariko avenire yiwe ni mbi cyane kubera kutuhereza amasezerano n'abandi sezerano. Yego, urakoze. Reka makuru no munsi wa none reka tuhagarikira aho ngaho, wenda aho buza kwirira turaza kumenya andi makuru, ariko reka tubabwire ko ku munsi w'ejo n'inka zanyazwe tutaramenya umubare wazo. Ikindi no mu bitaro bakomeje gutera za drone tutaramenya abaguyemo, ariko ni ukuvuga ko drone zirangiriza, kandi drone hari drone yaje ifite amabomba abiri ayandi akomeye. Ni ukuvuga ko n'abaturage bamaze kumenya ubwoko bwa za drone, bamaze kumenya ubwoko bw'amasasu bw'amabomba, kubera ko bamaze iminsi barabimenyereye. Biteye noneho biteye iseseme kumva ngo leta niyo mubyeyi iratera abaturage yarangiza ikarasa
abaturage, ikarasa n'imirima, ikanangiriza n'imirima, naho yanafashe ikahatwika. Ejo bundi twabonye Gakenke yari yafashe, yaraje itwika Gakenke, itwika amazu, aho bamaze gufata, aho kuvuga ngo ya mazu bayabemwo bakayafata bakayatwika. Iyi leta arico bayivugaho kugira ngo dusoza. Ikindi kintu nakubwira, ico ni ikibazo kimwe. Ikindi nakubwira se, uyu Kongo wavuze ko yohereza 80% drone, yaba ari we uri gukora biriya bintu, kandi kuko hari ahantu arahazi. Sawa, urakoze bwana munyamakuru. Sawa, dusoza. Angewe ukuntu mbibona, Kongolo ntabwo afite ubushobozi ku bintu bijyanye na drone. Gusa Kongolo ni umuntu ashaka, ni ikintu yashaka kugira ngo ngiye kuntu mbibona, ntabwo afite ubushobozi ku bijyanye na drone. Ubushobozi ntabwo afite. Ikintu yashaka ni ugushaka kugira mu Giswahili ngo kujipendekeza. Urumva, ni ugushaka kwerekana imbere y'abana babembe bari kumwe hariya kugira ngo bamushireho confiance. Ariko nta bushobozi afite bwa drone. Tacha arico muri kuri ndobera yatwifatiye kuriya. Ariko nta kintu arico ramugabo ko ya naca arico kuvuga gusa wenda nuko akoreshwa bakamuha amafaranga agenda wenda agambana. Ariko nta kintu azi, naca arico na drone naho ntago azi naho bizikorera. Arabizi n'indi urantawe temukaza mushiraho ngo urantanye abantu bo mu imbaraga mu kiniki. Ariko n'umuntu wase cyane buriya muri mu mafonction iyi muri presidence, fonction ya nyuma kandi itagira n'akazi, ni yabita nyine ngo abamvoye ba president, niko yita uvuna umuntu ya president cyangwa n'umukonseyi. Ariko buri nta kazi kabamo, ntaco akora hariya n'izina gusa. Ariko nyine kubera abashaka kwipendekeza, umushaka kudukanga nyine twe tutazi ibintu nyine kuriya, kandi ashaka kwerekana ko kuri babembe bari kumwe hariya. Ariko nta bushobozi afite kugenda drone. Biriya ni ibintu bijyanye na Ministeri ya Defense. Iyo ari ifite ubushobozi, sinzi uko byaba bimeze gutya. Onye mbibona kuri icyo tunasoza. Sawa, urakoze, ndagushimiye cyane kuba wabanye natwe ukatwitaba kandi ukatugezaho amakuru yose. Reka dushimire n'abadukurikiranye, muri abantu b'ingenzi cyane. Niba utarakanda subscribe, share, like and comment, ubikande kugira ngo uzuhora ubana natwe mu masaha ya buri munsi. Buri ko tubonye breaking news, turabashimiye cyane kuba mwabanye natwe, naho ubutaha.